Opština Bosanska Krupa, iako je jedna od najrazrušenijih u ratu, posljednjih 10-ak godina bilježi najveći privredni rast u Unsko-Sanskom kantonu, a investicije se mjere desetinama miliona maraka. Od 2016. se na stranicama Financial Timesa navodi kao certificirana jedinica lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi. Međutim, stalna politička previranja u krajini počela su ugrožavati imidž ove opštine u poslovnom svijetu. Autobusni kolodvor Bosansko-Krupskog Krupa Transa u stečaju kupio je Aziz Hadžić u rujnu prošle godine za 150.000 maraka i počeo rekonstrukciju. No investiciju vrijednu oko 400.000 morao je početkom ove godine zaustaviti. Prije rata ima građevinsku i urbanističku i mi smo imali saznanja i imamo to, posjedujemo i dobili smo to od općine i po tom smo i radili, ali smo dobili zabranu. I ne samo zabranu, premda od gabarita nisu odstupali, a do sad su trebali zbrajati i dobit i plaće za još najmanje 10 novih uz već postojećih 18 radnika, za sad zbrajaju samo troškove i novčane kazne. Mi smo izvođaču platili. Izvođač nije svoje sve završio i dobili su isto kazna koji ja kao investitor po 5.000 maraka. Razlog je zaključak općinskog vijeća kojim se do usvajanja prostorne dokumentacije zabranjuje gradnja i izdavanje dozvola. Kažu s namjerom da se spriječi gradnja benzinske crpke u središtu grada prije nego li struka kaže je li opasna za okoliš. A autobusni kolodvor se dodaju slučajno našao u priči, ali ga od zaključka nisu izuzeli. Mi smo svjesni da ima izvjesnih problema, kolateralne štete, kako bih rekao, u smislu da taj zaključak ne donosi uvijek, međutim moramo i ubrzati sa tim regulacijnim planom.